Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкери чабандестер. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокаттын центрине турабыз. Барын айылында бир жакшы аттар сатууга чыгат экен. Бул чыгарылышты эскерте кетебиз. Алишерден 3 баш ат сатууга чыкмакчы. Кандай аттар болду? Маалыматына чогуу болобуз. Бизден алыстабаңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар, көрүп турасыздар. Мына көкчө бул данчак сатууга чыгат экен. Алишер маалыматты берет. Биринчи номерге ушул данчактын маалыматын эми сиздерге жеткирсек. Алишер, ассаламу алейкум. Жакшы, ден соолуктар жакшы, иштер жакшыбы? Сиз кандайсыз? Аттар сатууга коюлду буйруса. Биринчи эми ушу данчактан баштадык, данчак деп калдың. Данчакты мынандай Ростовтон келгенби? Жашы канчада бунун? Жашы 6да. Бунун жал куйругу ушундай экен, э? Мындай суюк. Келгенине жан келдиби? Жан келди Ростовтон, э? Казыктар тияктары таза. Тияктар таза, şu ortağında Şiramı var gene. şiramı var ya. Ne kadar vursam bakalım. Toktat dur abi. Bunda miçöllerini tatlı olaylı. Yaş 6'da. Boyu kança çıkart? Boyu 1.65 diyor Ali. 65. Boyu 1.65. Toktat durayım. Bu yürüde jirgen at bu. Şunda kanday olup bular. Nerede şiramı var gene? Başka hiç emesi yok. Yebiçi tanıcı onu sol. Kolga joş, teyit işlebeyt. Tarbiyası kanday oldu? Tarbiyası geldi mi? Yok, endi bu Tarbiyalaş gerek. İşte meynet talap kılat. Sal orkada çıkıp oldu içine zemcek. Varık gelgen eken de. Tekin bastır çıkıyor mu? Bunu bastırıp akıllı jetken adam ala öğret değil mi? Bunda durup meynet kılıp işlemez gerek. Hazır oşanda 3'e çıkat eken de. Bu birincisi. Kaytar hem bastırıyor. Buna dançaktı görünüzdür. Kaymanat koyuldu koyulmadı buğa. Koyulgan yok. Kaymanatı yok. Dançak ile. Dançak. Dançaktın. Toktatçı. Buna çavandes kim ele bul? Kimden şagirt ele bu bala? Hamidullah Kozol. Kazaktın şagirtisin mi? Bunun ne mi? Alişer. Bağısını aççı bağısı kança? Bozar bağısı ile koyuyoruz bunu. Bazar bağısında gelgenine karap durup. 220 bin som. 220 bin som. Bunaka tuğanlar birinci nomerde dançaktın bağısı aytıldı mı? Bazar bağısında da 220 bin som dep aytıldı tuğanlar. Mına görüp turasızlar tuğanlar, bir жеңилдигин mına görüp koyalım sizler menen çoğun. Dançak bağısı aytıldı tuğanlar. Biz menen birge bolуңуздар. Ekinci nomerdegi atqa көңүлүңүздөрдү burabыз. Mına bizden alыстабаңыздар, görüp turasızlar. Boldu toktotор, mına birinci nomerdegi atты gördüңүздөр tuğanlar. Jaksa ekranda номерлерди калтырдык. Biz menen görüp turgan номерлер менен байланыша бересиздер. Бизден алыстабаңыздар, экинчи номердеги мына көк атты байкаңыздар. Жоон жолпусунан келген бир келишкен сындуу бир күчтүү ат көрүнөт. Эми аттын маалыматындагы Алишер өзү берет. Бизден алыстабаңыздар, мүчөлөрүнү мындай жакындан тартып көрсөтөбүз сиздерге. Алишер, бул канча жаштагы ат болду көк ат? 7 жашта. Жашы 7де. Бул да жан келдиби? Эми aldık bu yaktan. Bir yerden alındı. Nereleri sıyrılgan jelleri var eкен да? Keldi karşıdan jende turgan kichik semiz. Takada jok emi da. Takası yok. Baguda turdu ulat. Da işi gemeleri jok ha miçelerinde. Ne kaltası emegen ha bunu? Biye tep koygan. Biye tepken mi? Kaldı bu. Çok öyle. Bak biye tep olgan eken da çırayı işip alıptır. Бұл hem parodası qanday oldu? Rossiyskiy. Bular Rossiya orustun жылқысы. Orlovskiy. Orlovskiy. Bunun boyu qancha chiqib qoladi, Alişer? Boyu 1.65 bor. 1.65 bor. Бұл hem ulaqlarga çavuldu deb, nede qanday emesi var ekan аттың? Uloq qulog'ini to'shni bilmayman.
Şu teriga geldi mi? Ha, şu teri. Yoğun jolpu. Norgen adam eli yağını en öz bilet en tabiat bilet. O yürüde jirgen beken ne bayamdan da çıra işigen ne qaraganda. Burada yürüyen eken. Kaymanat koyulgan emes mi? Atты kasırak kusur çabıp görsetpeyiz mi? İçinde semiz öyle de. At semizrak. Kimdin көңүлүнө туура келсе онда келип көрөбөрөт экен да. Benim üstüge çıktı. Баягындай деп коет го. Üstü bütün. Келип туруп акча санагандыкка та буйруса. Болсом кете берет, ат жакпаса келип биз айткандар экен, келип көрөсүздөр. Көрүп турасыздар. Башка жеп ичине жооп бересиң, тээп иштебейт а. Чапкаяк алды аркасында көрүңүздөр туугандар. Эме кайтарчы көм. Sen atın kim ele Kazaktın şagirti? Sen özün atın kim ele deyim Kazaktın şagirti? Mahmut. Bu ne mi? Bas kaç oldu bu? Bunu 200 bin. 200 bin som. Şüler kuda kalasa kemi bolat da. Mına tuğanlar ikinci nomerdeki kogatты gördüңүздөр 200 bin som dep айтылды. Иесі менен байланыша бересиздер, бизден алыстабаңыздар. Эми 3-чү номерге көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бизден алыстабаңыздар, 3-чү номердеги Күрөн Кашкада чыгып калды. Күрөн Кашканда маалыматына чогуу күбө болобуз. Бизден алыстабаңыздар. Мынатты өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жоон жолпу келген бир жакшы сындуу ат экен 3-чү номерде. Арка алдыны көрүңүздөр. Жеңил желпи келген. Üçte ak Kaşka Күрөн аты екен 3-чү номерде. Алишер 3-чү номерде ушул. Так квадрат келген нерсе экен, мына көкүрөк, жамбаштары да кең. Карабайыр. Жаллооттон келген атпы? Бул эми жаш канчада болду бул аттын? Бул жашы 6 жашар. 6 жашар. Bu da aldığında tık var ekan, arkada çok ekan ha bu da. Bu da bağuda o. Bağudan çıktı. Bunun hem boyu kança çıkıp kalat, ulağı kanday jallovattık bolsa jallovattan da bir jakşı. 55. Jallovattan da jakşı atlar çıkçılı. Putu kol taza. Den soluğuna jep içken hem teride turat. Bu hem kanday ulaklarda salınıp çabılgan bulaka. Endi bizden kança bo'lgan yo'q ekanimizga. Ular tekshirlar. Çok yürüyüştük öyle gelsin. O yakta. Çok değil, çok öyle. Bu yıl suutlar gelelek. Özün Rusya'dan can geldin dedin ya. Bastırgan eme çok kendi hazır ha. Vakti yok. Kiliçka koyulmadı buğa. Buğa koyulgan yok. O gün adamın sıvı olur abi. Atqa qarab turup ha. Bu anda көкбөрүгө чапсам богудай экен мына бойлору. Башка баганы көрүңүздөр. Үстүлөр толоп аттын. Üstüler bütün eseri yaxşı. Биз детек кемелери жок экен иш жеринде. Секин бастырчы. Эми бул 3-чү номердеги аттын баасы канча болду? Bunu 180 diyor. 180 bin. Talaşa turgan ele bağda ha? Emi nomerler kança menen Alişer? 559. Plus 996 559 menen 24 0095 numarında. WhatsApp, Telegram işteyi şu da. Yok, WhatsApp boşka. WhatsApp başka. Gördüğünüzde tuğanlar nomerlerde ekranga жазып kaldırdık. Kaysi biri жаққан болса байланыша бересіздер. Саламатта қалыңыздар.